Адыл Лишкенже, Чувашия санаторий живыйхинче варманда ужылза жүрегензем, онзыртран шак тіліндермешсіне гурзан табақ чарын задырайша. Тюбенелле кармажаган хырзем ушинчен, взем жене юма халапризын арзем бақсаларайша. Чак илеме, кашни жулақ пуштарынза, Чуваштен пірді жеркене яғын скульпторцен ушкіне дывать. Зенжен бірі Вячеслав Юркер. Вячеслав Андреев Эткер ала жулгаяла Шубашкар районинчи Тимой поселогинче журална. Ишлере юсне, халеде ундах поранать. Педагогика институтинче үнерослылыхне аллаэльне хышын школда ажазыне врентне. Ондан Федор Мадуров скульптурба дуслашса хайын вреневне малаладысна. Евичран темде бір осталамағынықна. Волдуны евич келеткезем юмахризын арземде, шүтлі будешсемде, келшүртра узы гурмалы хадыр хедерде. Везене тірлі куравра, адыл лишенчи этнопаркра бақсазавыныма, үнержін шуғышлав даранышне хаклаза чуна келендерме бұлад. Ачабы жана врендес көмілі он халиді жуғалманға, везене вали ядырлазақ осталы ғұры веземіртерет, илеменлан махынық тарать. Вячеслав Эткер Чуваш Республикин халық промыслизен осты, пөдемденжері парк скульптуринже юма халап фестиваль дипломанжа. Эбілтіне чулба эшлеген скульпторзым, қалашы, эбірдет чулкады кезіне етлашызыне гына серзе праға пырда, хай скульптуре жауындақ, чулы жынжектеші, евішрада жауын бегеге? Юшпа, да, шамбегех. Вол кашны ювыжын, кашны материалын шамбегех вартанлыгы бар. Ювыжын хейн вартанлыгы бол. Ундан бір тірлі ювыжын юманын галы бар, он хейн вартанлыгы. Он вартанлыгне учса барас болсасын, onun текстурине волама білес болать. Хырын текстури, он тада пач вұрықларақ. Унда уже вараша срез касса илзессен жау, менне чуклаза илзессен. Он текстуры сикседуға, ча текстур, турат кошесем, енді харакевейді, шурықлы болдыр. Ол хейне еверлі, хей илемлі евіш бол. Шыган тада ұрықларақ, шыға бол енді пәртеслерек бол. Ана сырлазан, он илемне пуянлатма болады, шыға ба. Калабар онда шеміртевіші бе, шемірден тада ұрықларақ, оның шулдалық көшелезем, өзем тада ұрықларақ тубынашы. Овызында шуры, шейлді шуры варынчы сарырақ, ұлда илемлерек. Кашны евішін хойын вартанлығы. Жак касса брақсан, күнненде ұтлашыя балана, яланақ, любой материал ба, түрлі материал ба шлезесінде, жак хоть евіш ба, хоть чул ба, прех бұл вартанлығы шалдан тухать. Малдан пықса үнде вылазы елеспет евіш мінне. Чула да жамбегех. Чулыра өте тоже жамбек шурык вырынзене каса брақсасын, кала бір бұл шурыки ұжылзы ғайат, текаран шурылза қадылза дағайат. Күн евішін да жамбегех. Онде қырықрақ кезене кларза брақмадыр жадын, е тен калабыр волда кирлия бала, шавырынды шоры кете, шавырынды хора кете, шавырынды турат кожа де, бұл бәдімбек кирлі. Она касным бішемен уже валаза бұран евежа. Меле сынар классыне малданақ пәлзадрак мезіна, материальный туп на чухнехе евешіне де бір е кайран ұжылады қылғалашле. Күнда терлер майба. Бұл евіш шамбек я бала, бұл универсальный я бала де бір кай бар. Ана малданынде хышы бір жоқне ебе эскиз тывадып. Эскиз тывадып та эскиз хышын пластилинран евалаза макетне, силуетне кыларадып. Силует же шуроза жетсен, она гунбек пырадын, гунбек пластилин ба шлеме шымылырақ. А евежа чуклазаға сабрақ, онда уже кала шавырза шипіштарза құраймасын. Шамба бара малдан пластилин ба. Жамбек интереслі ешті вас сезесін, калары пуянырақ,
пластика форме бе интереслерек что сезесин. Малдан пластилин башлай деп. Каран бара инде шау силуэтне, шау скульптурине, шау хускановне кыдартса баразах тезесин тарыннан. Бара суйладып йывыш. Куйывыш калыбыр куя балана тума каймаш. Куя балана тума куда каймаш. А вот ку йывыш ку тураджибе, ку шуркибе, ку хорогибе. Куя бала интересли булат. Вот шанбек я бала зиксиду хоть понушра. Килдерши я была змеде, чаваш нумайчухне йывыш рандуна. Ты халксы не бегехенде был авал. Мле йывыш поэтлара кузугурны бір шагайы? Шагайы женде балах. Чи шемже йывыш чи пуян йывыш теспеди. Вол йывышран савыт сабада дума булат. Килди бұрда бір ишхадер земде дума булат. Крапледе, сенегавреде, тимде дума булдарат. А вот орх йывышен уже он юман гала бар. Он орхларах уйдевезем шуралашы. Шак юман жынже. Утты йывышсен бедешен беде. Черченде бала дума булади? Черченде бала. Хочем бегех манашлы хватла йывыш пулмеде, манашлы хватла я бала земех тума идать хейнжен. Кунда был онде скульптурыра калабыр юман был хыне еврле вуланать. Калабыр килде обырда бір хадер зембе дун жухне, онда ширип авыр зем калабыр ширипрех хадер зем дун жухне юманда умуши де бидилаев материал. Умуши де был биде пуян тезезем, он биде илемле айкинжен кассасын калабыр волланашы пидилемде. Турат көжесен бидилайық волланашы. Шуры кезем дешем бегех. Сан хал выставка на рексесін юмахтиншне лекне бегех ты видать конда. Шав сонарезем ховын эмичу ужунды я бал зем нумае жабуленде хожу березем тень тастан шав йывыжи хой пальдершне кадарца малдан пана буленде она волт везем болса духна. Каладрахашынес хов ажал хран уйрылман тезер жутлатна ховна юмахтин жинже хальде бурнас келет. Евыл шамбек ослазах, пушпа жутлазах, таваган профессии дейберинде эшекеле. Ку падимбе шак сымахсем, падимбе килеже деп мен жіндезесін кашны шинын хейн бурнышне илемлетме дрожать. Бұл калабыр хейн келжордынже кунбек, еунбек ябалазем келжордне илемлетни бұл зене тада хавахаландарат, пуянладать. Остан енженде буянладать олшак йывышран кассагларына тимер ден туда кларны ишсеме. Чулдан кассагларны ябалазем. Еда тада мырагаранда булат, темде булат. Кил шортра менжохле интереслерех выросла глаза духовное богатство. Буянрах шин, чунибе буян шин булат. Инженде он келенже, халық осты зен, художник сен, картины зен, вал зен, шин буянлық не оландарат. Шин буянлық евол тенгере машинара бар, вал булмала шалда, вал булмала onun yeride var, onun чуни буян булмала. Вара кашты шин нақшанбек көмілезем. Яланақ булмала. Депла буласын өйді бір sana işten yerine kuçir diye bir şak yüz başlesi. Вот kuçir был мана жалахранах. Мана затте пулгорд влезем туза пулгорд жесем дадача. Ударженде килде шуртрах килдех удары таштагы карабылман килги кардышынжахлар занде бидинумайчозем. Тень шав херголтта хергытла жембек вилле хуржесем болзанде. Шемьезем. Вара шау шемьезен вилезене выл хыйнялы бет ватчы. Хый пычкыбах казать, саваллать, чуклать, шибиштарать, подалазалардать, пуштарать. Шазен еби варауна пықса сыназа омзан аттымчы, андық сагайза бұғатымчы. Варауне ворым хыммазене жемек пэджик савазембе савалазы духсагаятте тем вырымыш жау
явакланза духны стружка зенжен вара, она думақтанапчы, күнбек шығаттымчы. Темде дума эметсем бурчы, темде евыша курсасын ебі, ништагай закар емес, ондан менде бөлінті бас келет. Ажал ақыран жау, шибішса да ол, ебіндан емерде, хам емерде сирізіп демерім, пулмаште бөліндан сирізіп жесі. Евич скульптурзему забураган материал зенчен чиыши. Чул сиве, юрбор сиве, металл сиве. Евич вара аллаганамар чуната ожидать. Чакна анланаган пелегенчен унжинчен сехечи пегалашма хадр. Занавара аслажужа эшпатне пурданы е хюдерзеяна. Шок, он еп хамын ирекпе жүрезе, азатте келхушинже, хамын кымылба, хамын турдымба, вол манан икшанда хваламан, вол яланах хынжым не дуртма дырыжачы, онландарма дырыжачы, вол, нунде, мылегас, пэджеккенде, моны жинзем пэджека жазане, онланзах каймаша день, но шау пэджек чунын турдымне, вот, никшанда хушмаламар. Вот, а затем манра хушман. Ман премеш тете был полно чепта жапмалы стриппал деші, стриппал. Шеже хеш майлы ябала чепта жапмалы. Она мана педжик скере касса барса да, а затем еб вара шаунба курс кам чепта жапнесен білеш бөлінде. Курс мензене, шыға курсыне, шамбек яуза, пуган уризем жине явса, шаунда вара курсыне чиксе, калла-малла, шамбек сеткі бекке шығаттымчы, хам апаан аттымчы. Унга лайхине курсыне дұтман, он келемар курсен бе анжақ ұзы курса. Вот шау ман турдым евы шумне, шау шыға шыршы, шыға хуппе шыршы, пюрджиппе саралса, мэле пюрдегрен кашны жин банжау, камчыпта жапнын жүхне влоғытсенже. Шау шыржы пуянлатса, шинна, прям тембек турдатчы шау шыржы. Вот еп шаунран найна ажаран жамек чирлезеген, шау евыш туда шыржы бе эмерех ел жау ман. Ефам оставаса да ман кукачень виллизем на мечи жам бедехло полгорде зембе полночи чал пул карасен шоржи халде хаммазым рачнахта валажаран жолны шоржи Ажаран. Это себе глазан зем чунибекте эмерле хегерзе улашы шала булмала. Ади урдезен милле терестуну занасложуш нахта зана хюдермезер шакишерин. Шибстар забырса халде булин вик перинжав асла ру кешинизен не хизен осталых не еще мне шибстар забыны анандар забыны керле жухне мендерик керле перинжак шигуну хал напаян сам жудуба чиберех пурачи ещав тадылна ученибек мар. У нас махранизе ховен осталых на врендетни, унан камалебури на вренни ещук. Хышпыр жемезенже чынақта ажибі жезем ирикре. Зем видеода, компьютерда, интернетта, телевидениеде шапкаланды жүресі. Вот хамын ажазене ебінде тұрышса иш шумне шибіштарма. Иш врентсе, еже тытса, еже шлеме, ишне майне шыраз топса хызен онгарса жетерсе, шак ише күнбек тумалла, ку ише күнбек тумалла десе, чынды бектеглап ұвындарса жетерді хамын вақтыра жесене. Халінде өзем пузык, өзем тень ұтлашы рехте болны болы калан өзем. Но анжақта вот ұвыл ман ишпех қызықланза, шак шамрыкран, шамрык чухне ажаран ба, шамегех тымба, властелин ба, каран евышпа, алызине касайратча, юни югатча, шамағынде
Ondan da rapça şak iş vol purnuşra pidi kirliye balla mana zatçede yuş başlayın. Şembek onlandarsa ebna şavak kırtsa vurne un çünne kırtsalartım şak çuçandalık materyalizmbe birle işlemeşkin. Varanде vol şak Үнер училищене врензе бдерже, малдан твада жол, ювиш касма вренже, ювиш ран касма. Вара унченинде келде уже хонокса житсе, она была ежесене тыткаласа, хейне лыбе, хейя балазем үгеретче, хейне касатче зененде. Ку училище ранде врене. Тада вол вайлара хоноксагары влеже, тада худшын ойынде да гунда. Преврение студентсембе худшынуынде ол пурде килле шамырчухне шамыркырова вот каран хыщынынде Унер институт академии филиал академии художеств тещенде шак педуниверситеттара урнашна унда вара тым евалама вренже олды жолгуши тым ран инде терлерен ябала дума болат. Тым сыр космос карабезем деп ишмеші. Космос карабен хүделеген херзагаган шелди материалы де тымран оказывается. Шаплавара тым, он вещи гиризер. Onun uzun kurmalı mesletsem şa tımba. Скульптура да тым пиди интереслия была. Вот onun дипломе шак ертне жолынде врензе бдерсесин диплом юделере. Дипломе де пиди интересли болжы. Виже скульптуран тратил. Бірінде аржин, ар. Вönde хын ишхадерезембе. Вол аржин вол юделевже. Вол шемедица бураган. Вол суғажыда. Вол вырышы хадерезембеде узугурма булдараган. Вол шал вақтырақ тиміржде болмалы. Вот мен аржинна келі бұрнышыра. Вот шал скульптура оның балар задырады. Юнажарынде он хирарым. Шал хирарыма кенжелі авриде ондақ. Ачине деді цадрат шал вақтырақ. Он жинжех, бұжы жинжех сурбан балы земде бұр. Чуваш кебе зембеде веш тұғынза жембекінде тұғындарцалартына иги скульптура. Вишімі жывара умынжалараган стилизованные бірінде калыплазалартына ял. Шүлле емраллы ял, айылдағында жалда сыртсем жинже шуртсем нарашы. Вара ашчекіне шурдаларцасын, жал келжі журчызынже шинзен бурны бегех шуды туғат вара кашхи пурнышынде ялды кашхи жамбек пурныш. Вот шау виже скульптура траган жамбек яджы вара кил вуджахе. Домашний очаг в Русланде. Кил вуджахе. Пиди интересли он эже. Вот шак эже калабырынде ажасыне турдын тарзасын. Кыштах интернет сенжен, кирлі мар еш сенжен, ажызене хойбыт сабрақ мадыр жаспыт. Азат тезенде, асламыш сенде, амыш зенде, ашы зенде. Школда да жембегерінде, тара жаспыдінде, туртманде. Шене ұрыва, мүледе бөлен, шіклес болзасын, өзем бе ішлес болады. Тебірмайды қалазасын, ол, пәджікача, ол хыне еверлі пластилин, манжын. Онран, ша пластилин ран бір-бір ябала тумарындыки, ша пластилин ол так унда-гунда еваланза, шүбелензе, шибіштарза, пәді музал ябала шибіштарза, о юхадуғат те керлі марым ябала болзылады. Кунда пластилин ран бір-бір ябала дузылар тұрмыр боласын. Вара ол өмірліге керлі, интереслі ябала болзылады. Вот Шахынбек ман қалыплы шуғыш ша ябала, педімледі. Тенже елеме шучандалықра, шучандалық чичаплы юнерже, чичаплы скульптор. Он баданлашма игамда бұлдараймас теше.
Анжақта унба тобышса асталаны ябалазем, илем тенжине тадақта буянладайша. Шагынбек остазем бурри тенжине де буянладать. Аслауру десесіне терезех пулмас кулер выдам ару скульптуры зем, чеваш скульптуры зем. Пиди шавдери хитре лайх иштоны бектую на тетер адл лишенне, чеваш санаторий банче пиди илемле келеткезембе юмах тенжиду загуны зерундан. Шавеже пушла зая макам кидертре, мен кидертре, миледу забрадр шавны классадыр пастыжы. Куинде пиде сваплыш, ку пиринда ерце бурагане балтай мегужи, онде хыне еверле пиде оста тимерш, шавғытрах пиде оста скульптор. Вот варалы кашны жол бере жанында пуштарать симпозиума. Шургуне бір скульптор зен буштарнат бір вуннан, аттак вун бірінде бұлна, хыжан мілленде жембек, Ульяновск ранда келеші, Тударстан ранда келеші, Шагынбек оста жезем бұғын, візембе худшынза, візембе бір-бірін жен вренсе, бір-біріне анландарза, бір-бірінбе худышса, пәлдер өшті амылешсем, нұны зем жінден қаласа барза, шедес планзем, шедес емітсем, мінле ішсем берге. Ша пиде вырынлы ябала ол берінде, ша санаторинже теп вырыны бек тойнат, теп вуджахи был, тен тересрех болатында. Онда кашный скульптор хайне еверле иреклех туять. Онда калабыр бір эскиз е перін ердеуші барад, е хамыр, шутлазыгларны хадерленне эскиз сенбе, шағында аралар сағарап бір шак игерне ішлезе, ондақ бұрнат бір, ондақ сипленет бір. Ора жағында кашный скульптор жан бір жыр скульптуры, шуралза юлнала. Вот вара шаға пиде сумлы пуянлық онда, май скульптура, шырвыдырытла яғынынде бұштарынже, жак оны шолытларақ хушынже. Онда чыныбекте шүреме кызыклы юлашке бұғадравинақ па, одан да бір зұқлаппа, құрақ каядын бір интереслі скульптуры шабрын задуғанын гері давра, коллег бұғадын. Яжесене болан. Яжесене болан жынақтақ, кам осталаны не гуран. Чынбек пызыктар зіреміжіндесін чылай женгаваны не илтіне шавдері пархадарлы іштыладыр. Чынбекте. Юлашке жолзынже туйнат чын күрбірек шучандалық парнилене материал зінчен туны ұйрымақ емішран туны ебалазым ожарақ полныне, чунжын ожарақ полныне. Шавынба нумайшын кызыкланат пулінде. Бұр хал шинзем хызен кел жоржызынже кирбечран кубалазалартны килжорцене де шалынжен евыш паатвашы. Варавыл евыжзем пренерен дуны шуртпегех курнаш ашчикенжен бақсасын. Пренерен дуны кашты зембе күзіне уже имитация депір. Кунда вара чи таза материал зем. Пырнышыры, берін да чи таза материал зем. Онда чулиде кірсек аятында темірковка де бір. Темірден шыратса, ауыза көгіртса, шақазагларны ябалазым де бұр. Чучандалық антуқны скерцем, чучандалық патних таврына. Вот, перін айка кайма кирлім мар, шак хай-тек, шак пластик, тем мет, темірден туны ягатса, шудатса, лартса бідернезем, тірлерен полиуретан зем, түрлі вежекересір візен узал ябалазым материал зен яжезем бұр. Но Взем чын таза шучандалық материал не шидейме шешавах. Мүжесін даже сидел буганзыне де халінде жамбек ятсем МДФ тем скерземде алы кеземдемде бірді башы. Чын таза евішран касса тузалартыны калы бір пуштарса шықса дуны сидел буган пачурықлая бала.
вот хали бірінде вылба шак енебе пиде шлемеда пранзанде килди сидел буганзем, шурмалый кровать, де чужексем, сидел, да, шкаф, тем бір абырда бірзем, чечекларт маллысем, тем де бірінде туапырынде. Озем перин кивелзе, хорса, вадылза пітне евішпек көрінашы. Хотя озем чыпчыры таптаза евіш. Озене жөнбек киведеп бір. Шнунан хыгварн фантазии. Хамырынде, да. Шуры кеземде, онда сексидуға турат көжеземде, видимлерек. Музей манерлерек таваса килнерение. Ешуба хавалдан. Вол авалги абалахынде, но халінде шене юғын бұратчамек мода деп бір. Шенене килетсегдердасы? Шапба. Халінде анланаганзем, шак халги пурнышра анланаганнизем, ябала пахалых не анланаганзем. Земре чын евішранақ тударашын. Илемлерек бұл чынрақ көрінат, чын евішларандық тура. То евішай бір ягатса сырлаза дулдарап, бір түрлі тесле краска зембе. Сары херлі земес шоры зембе сырлаза дулдарап, бір. Чын евіш пуянлық не, бір ташта шалақ барат бір. Она құшпыры земде жембе қынықны, қарды зене сырлашы, шоры херлі краска зембе. Шалдан евіш болмалады. Она халги материал зем бұры, пинотекс калы бұры, шембек материал зембе сырла, ол тада бұянырақ көрінет ол евіш. Тада тезі илемлерек көрінет. Тада материал хейн естество юлать. Материала. Шеннан жар я балажын тунсықласы чынны бекте пұр білмежіндесін пұрде халінде. Пұр бірек шерден еле дұрдынашы, пұр бірек дача герліде бәршінна вот чун канмалық ішлеме, онда да евиш материал зембетлара хузу грума драща. Шмешінсен жүхнеді чаплавет. Шамбада шенчак шерпатне кайла даврынны, чучандалық материалы зембатне кайла даврынны, бұл лайх юхым. Лайх юғым, кирлі юғым, вғытлы юғым ден. Абла келі шүртіра карды жынже хый алыбе шен шидіндерзе, хый шидіндерзе үстерзе, қыларза, тибітсе, касса стежіне құрзасын. Пачурықла, ана әте, шамбеге қытывашы, шам магазин, пазар обырда бір шемешсіне шамбеге қынде, но шен хайын алыбе дұзасын. Тада тұтларақ бек тойнайды. Тада илемлерек, хый ежі илемлі. Выл абат шемеш, енжен. Но шау шыр жіне тавырын деді да, халге отыра жемек юғымда да, хыж бірізе микшер-вишер квартир ұзасында, пәжекте болен шүрт таштада болен илзе, она илемлетсе, она шыр жинже, хызем хужа болса, она терлі-терлі скульптуры зем, шылгүшсем бардашы онда, терлі-терлі качели, ярнымзалар малы зем двашы. Бұл хал инде килет бұл шак шинын. Бір вағыт адашса жүрені әдем таврыны сәржіне. Сәржіне да. Бұғын қошмаятна да псевдоним надея бір еткер, есе еткер білдерішпенде наследие, білдерішпе иліне бүлінде тезі жұрлап. Еткер бұл фамилия берін бұл. Ехран келіне хужамат. Хужамат же еткеров семі бір. Перен азат тезем де еткеров сем бұлны. Өзем Шубашкар районжи кышауыш ялінжи адаланса, хужалықтытса бұны. Өзен Шывармани де бұлны. Өзен Шилармани де бұлны. Премыш шүржі де Шубашкар даражынжи, Шубашкар район даражынжи. Шүржі де кирбичрен премыш лартны өзем, хызем. Жембек остажезене пуштарза, илзе келсе, візен шау хызен кардыжы хызенче томақ, шарздарса, шау томба шуртлартны ол халделар ат, ол пөрже. Анжақта шорлза көзі бітіне хәнде ол, хыжы бұл шырайне анзыларны, майбен, шак
эмер жоры хушинже, эмер ытла, пыр эмер ытлан де ларатын де ол. Вот. Кайран де ман азатте Эткеров. Пиджи де пырынде, пиче азаттен аслы выле Эткеров. Вылынде шуралат выдырзак кырмыш шулда. А теман шуралат хех пыремыжынже. Жак сылдави выл пуянлых, пурлых, кулак, шиннезем болны берге. Азатте вара шутлать. Хоть кежени ывыле чыры елдыр дезе, мыжын дезесін касны, аргатны өзіне, шыбыре азатны, хупсалартны дермене, ну, подерес кыкламала болны жа кулак юғым зененде. Вара инде жак азатте хыйын хужаматне, хыйын тыван хужаматне, пырза ярза, вара упраза варас дед. Вара хыйын аше ондрек Андрей яжебе, ман аттене фамилия Андреев парза ярать. Аслы выле вара азаттен ман Эткеров, кежене выле Андреев. Вот вара падем Эткеров сем хушинже, евер улагурак сем Андреев сем. Хужаматна кайла таврас. Шуги е кумбек псевдонимде вилетав. Кунде хужаматне кайла таврас шугыжзем бор, унда хутсем бидинумает теха шурадаспет, шуреспет, унба апанаспет. Еп хамахам ява шава хоттем болзасында, хот Андреев, хот Эткер. Эткер хамрахам Эткер туядып болзасын, еп Эткерех юладып. Мен величинех Эткер болза юладып еп. Шав ехрижинна еп. Кунда хужамат оғыштар заярны неме де білдірмеш. Еп Эткер.